kotama ilalena masih bawa tasbih panjang-panjang. Tapi si senam masuk dari masih bawa pulang sendal baru. Pak Bu, engkau tu istilah anak muda makedah malas deh. Agar ya semalas deh, malas sandal napa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil ayatil bahirah wa faddalahu alal maqamatil fakhirah fajala bihi sadal qulubil kafirah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu yang mewakili Camat Kecamatan Pancarijang, dalam hal ini Ibu Sekcam. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah Kelurahan Macorawalie, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, ibu-ibu majelis taklim, panitia pembangunan masjid, lebih khusus lagi yang kalinya denre alena palaguta, itu adalah aset dari Kabupaten Sidrap. Beliau adalah Ananda Muhammad Akhyar, yang pada masanya merupakan qari terbaik satu tingkat anak-anak yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Yang kami juga hormati pembaca sirah nabawiyah yang telah bergeser di tempat kita ini, Adinda Asri dan Hamdi Magati Indrewe nasabah Yarodendre Makundraye Pak Bu Mamanak Lolo. Jadi loke melo permisi kuya makeda guruta rewe nak yolo nasabah Mamanak Lolo kalsina ibu sini ngumasalem maleb yang kay maneng hadere pada engkai mak depung ang ilalen na onro mak baraka ewe matampa baraka manginri pamase mak dararing ini nawah nama muare insyaallah asanya sangenna baraka am maulukut ta iyawe ewen niewe natalle malebam masanra masama degaga masangadi nasalewanget toma parentata nataratte pak banuai nasi rujuk-rujukeng Thomas si sompul lolo nasi pakario rio ananae nat tujuh laleng kalolo campeng ngae nata bakka parkusenna anak dara campek dae. Sini ngumasalem maleb yang kemaneng hadere Pak Bu, kurang lebih si sebu epak datu patah pulau epak tahu pural labu ritana ara pura rijajiang wisit di anak urwane manya mekinin nawah dari pasangan suami istri Abdullah Siti Aminah ripancaji rifang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai manusia pilihan yang kemudian didesaini rifang Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin agama yang pada akhirnya riak kairifang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai akhirul anbiya wal mursalin pacapuren nasirina nabiye si bawah suruh. Siapa gerangan manusia pilihan itu? Tak lain dan tak bukan ia naritu
alih malebikna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya, iperingati wi eso aja dingenah. Pak Bu, narampai Nabi ila lenah desena Makkah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi tahu pojika si mata marengeral lauri iya majepusi bawa kak mati lalena surga. Alhamdulillah ahadere keta yaun niwe sebagai bukti papojita laur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkaki peringati wi eso aja dingenah, engkaki marengeral lauri alena, sehingga bukti papojita aringerat talaur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa yaun nyewe iritai risampiku bahkan imun riku engka burak engka poko oti nareko isaliwengi poko otie buana oti buana loka, tapi ternyata ilalena masjid tae pohon pisang berbuah telur. Luar biasa. Ini adalah hal yang tidak mungkin yang terjadi menjadi mungkin. Ipa keguna ilalena, ipa irita ilalena masjid tak luar biasa. Ini semua adalah bukti papojita laur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang tidak mungkin terjadi kita jadikan pada malam hari ini. Engka telok luar biasa, egana tak gatung. Kemudian matu pada engka manena pantet tarolongeng, bokok-bokok tarolongeng loka di bolata, sehingga insya Allah dengan itu semua adalah mewujudkan rasa cinta kita laur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Pak Bu, bukan itu yang paling utama. Tania yaro yang paling utama sehingga mewujudkan bukti cinta kita laur Nabi rigau engka tak marengeral lauri alena. Tapi yang mana itu denre alena Pak baca sirah nabawiyah pada narampe ngena Nabi nai napa ki napa tetop pada masalawat lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makdai Nabi ila lenna hak desenah fa akfiru alayya minas salati fih faigai baca salawat mul lauri iya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nasabah ia tu baca salawat tak langsung ina tarima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, menurut diriwayat engka umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamalakeng ia baca salawat gangkana engka nengka sewa wetu naloka si siarewi Nabi gang kana polei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak depung si bawa sahabatna makere Nabi nafadangi sahabatna pangluta Abu Bakar pas sadiangi onrot topoleta namu patudang ngirisek deku aga mak bereselen ni topolena nari bali na bereselenna nari fatudan nari sekder Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agam mondo ni mak bicara Nabi si bawa tuananna mak pikir ni pangluta Abu Bakar mak keda niga si tongenna tuanan Nabi nama sorepek manirita Nabi ri tuananna dek nasiaga etana medek ni tuanan Nabi agar riwetu medek na tuanan Nabi tepaje na pikiri ki pangluta Abu Bakar makutane pangluta Abu Bakar Nabi makkedah surona Allah Ta'ala iga ya roden retoanata nama sorepek manirita makke Nabi iyana rotoanaku metala de nisiseku napaku sita na megala de kiringa salawatna lauri iya magan hari yang kalinya kesina tosi mata masalawat lor Nabi marengera lori alena rampe-rampe engi asenna Muhammad minimal ifuade ada makeda Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad.
Sini masalah malam yang kemanang hadir si bawa painu. Di lain hadis akan keistimewaan kemuliaan alek biren nama salawat lor nabita sebagai tanda papojita laurialena. Maka nabita faman salla salatan sallallahu alaihi biha asyra nigi tahu masalawat lauri iya weke cicek bawang majepunna wang Allah subhanahu wa ta'ala masalawat toy lauri alena nenia riwerengi 10 apalan. Jadi weke cicek itu bawang masalawat laur nabita 10 apalan nawerengi wang Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi nareko malewe ki masalawat tentu megato apalanna. Pak Bu, aga engka sewa waktu. Topolera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matindroi topolera Nabi mangaleju tindroi. Akwasanna fangallahu subhanahu wa ta'ala masalawat silaur Nabi ribet tu mangalejuna. Iya wae baca salawae nalai fangallahu subhanahu wa ta'ala inapa napa tarimayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek nasiaga etana nadapi ni umuru na umma na Nabi agar riwetu nadapi na umuru na umma na Nabi riala niri malika itimbang isini naga ugauna namaegangi gauja na nadecena aga purero ipater niri malika ipalale risedera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga riwetu ripalalo na risedera Nabi makutane Nabi ri malika makeda niga tau ya tu makeda malika umma na Muhammad makeda Nabi maelo iri tewi tega makeda malika maelo iri tewi ranaka nasaba maegangi gau jana na decena makeda Nabi pale pangimai witai yolo ummaku aga naripitayang na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rimalika ummakna Muhammad maka Nabi iyawe ummaku engka kiringas salawatna pura utarima maka dari malaikai de aku gaga pada ripahang ini maka Nabi memang tu dia mu pahangi sedangkan mek buengi dek nai sengi nasabak mangalek tinro minana puadai alena manipuange langsung patarima yang ka unapato uwiseng aga nari erenna malika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca salawat na umma na Muhammad nari timbang akwasanna fangallahu subhanahu wa ta'ala teyani taraka timbangenge na tenre salawat nama egangi gau decena najakna nari putama na ilalenna surga maga hari yang kalian kesina Pak Bu tosi mata masalawat lor nabita marengeral laurialena rampe-rampe engya senna Muhammad minimal ifwade ada makeda Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Oleh karenanya sebelum lanjut Pak Bu saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bersalawat. Kita bersalawat bersama-sama. Salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin
bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kecintaan kita lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat hikmah Maulid yang dapat kita petik yang pertama pada malam hari ini. Mari kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita teladani akan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na parentangi lokaridi untuk senantiasa jamai sirina farentana fang Allah Subhanahu wa taala nenian niniri papesangkana narampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila lenna hak desena makedah narekomelo ki runtun rokamina marade masagina risesi arajanna fang Allah Subhanahu wa taala maka Nabi ittaqil maharima takun abadan nas niniri papesangkana fang Allah Subhanahu wa taala majepunna idikna turiaseng ahli ibadah ahli pakasiwiang. Seorang muslim sejati selet tonget-tongeng ia maturu elokari ajaran na parentana agama aselengenge ia naritu tahu ilalenna aku ngena si mata najama parentana puange nananiniri sinin napa pesangkana majepun napa bu belum itu sempurna dek panasuku carana beribadah sedia rupa tahu nariko hanya sebatas najama mibawa parentana puange tapi dek noleh kendalikan alena untuk niniri papesangkana. Seperti contoh misalnya nareko engka tahu tama ilalenna masjid luar biasa carana beribadah tapi si senam masuk dari masjid luar biasa to carana melakukan tindak penipuan, kejahatan, pelanggaran dan segala hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Nareko tama ilalenna masjid bawa tasbih panjang-panjang tapi si senam masuk dari masjid bawa pulang sendal baru. Pak Bu, engkau tu istilah anak muda makedah malas deh agar ya semalas deh malas sandal napa deh. Kejadian seperti itu napa lenyek maneng itu sini napalah napa kasih wiyata narampe nabita ilalenna hak desekna wattuna berdialog si bawah sahabatna nafadangi sahabat nama kedae sahabatku atadruna minal muflis misamaga tumen nama kedai gari telah taubang keru mape bali sahabat makeda al muflis nayari telah taubang keru surona Allah taala indana malla dirhamalahu tahu ia de gagadui nah maka Nabi tania ia turia setobang keru nayari telai tobang keru matur ya sorry mondri ia naritu to megae sempajana mai gae puasana mai gae sekena banyak sekali ibadah-ibadahnya tapi capuk manengisirinna apalanna magi nengkah na pake maka majakengi indrek dosa ia pura na pugawe riwetun natur lebok na tanai. Oleh karenanya Pak Bu, hindari diri kita dari segala hal perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Pekugi carana ya lai pasenna fang Allah Subhanahu wa taala ilalenna akuram marajai makedah ya ayyuhalladzina amanu sininna tau matapo inja'akum fasikum binabaing narikona leturi ko se di ada nenia adan nato fase fatabayanu piki-pikiri kiyolo makeda cocok gaha salah gaha si kena nasengi ogi makeda
temakoro tematak ke syarat dasie naluru masyarakat tosipo jie nasabak bicara nama pesalah-salah bahayana sireatie sesekali nalolongen an-nadamu ala sukuti khairong minan nadami alal kauli nayar sesen aleman meko masrode cengi daripada sesen aleman nena apalagi narekok bicara salah tommi. Jadi gari bahayana Pak Bu ditelak esereati pe di ati napo dicuri tejak na tawe pau rimondri gosip SMS susah melihat orang senang melihat orang susah Honda hok binoko nadareke tetegare bahaya na Pak Bu det tu nama kedak maturi akhirat narunti pacalan nafangallahu subhanahu wa ta'ala naka tapi di dunia ini sudah mengundang stres tetegare bahayana tawe meli kulkas alena nak kena ceke tahu neng kalinga meli radio alena lele moni salah tahu naita meli kipas angin alena lele macenne asratul qadami aslamu min asratil lisan naya atas solana pala kajewe masrode cengi daripada atas solana lilai nareko pala kaje tata solah ini mitu pedingi pedina tapi nareko lila tata solah bali bolai nasolangi sompuloloe makutopa yang menyebabkan kehidupan kita menjadi berantakan. Sini masalah malam yang kemanang hadere itu adalah hikmah maulid yang kedua. Yang terakhir hikmah maulid yang akan kami berikan adalah jagalah keislaman kita. Tajagewi asal lengeta sebagai ajaran agama yang natiwi alim lebihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, rioloku engka botolo. Ada botol air minum. Le minerale asenna. Anggaplah misalnya ini adalah Islam. Yang mana rokona selengenge engka 5. Naya rokona selengenge pabu engka 5. Nomor sedi idok jarita syahadat. Yang kedua pak jelok tak sempajang. Yang ketiga jari tengah adalah zakat. Yang keempat adalah puasa jari manis. Dan anak jari kita adalah naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Mende di tanah marajai pasuku ibadah umrah hajina pule ritau mampue paule waramparang paule watakale nareko maelo ima deceng agamata agama asal ngeta tentu akan digenggam oleh 5 rukun Islam ini. Nomor se di syahadat, nomor 2 sempajang, nomor 3 seke, nomor 4 puasa, nomor 5 adalah naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Bu, nareko lepe iawede haji, lepe iawede haji. Nasabak kewajiban kita menunaikan ibadah haji itu ritujun nami tahu mampu. Paule warampara, paule watakale. Naluruk de gaga warampara tak memadai, maka tidak diwajibkan kepada kita untuk naik menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ia naritu puasai, nariko lepai puasa apa Bu? Nasabak malasaki, dek nairule puasa, tidak diwajibkan kepada kita untuk berpuasa karena maridon, karena sakit, karena dalam perjalanan dan lain sebagainya. Nariko lepai ya seke dek mupa nama duk yawe uwaiwe, dek nama duk yawe ogamae. Nasabak kewajiban mengeluarkan zakat itu hanya bagi orang yang berhak untuk menunaikan ibadah zakat. Mengeluarkan zakatnya boleh ditahu mampu sifat sekerengnya waramparana. Tapi Pak Bu narik kolepe iyawe Pak jelok tak, maka akan jatuhlah itu airnya, maka akan jatuh itu mak den yawe wewe mak den agamae nasaba lenya isem pajata
apalagi syahadata. Maka oleh karenanya dia tu sempajangnya nasen nabita as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiannya agama, tianna agamai. As-salatu miftahu kulli khair. Salat itu adalah kunci dari segala kebajikan. As-salatu miftahul jannah, naya sempajangnya pak goncin nai suruga. Jadi narekomelo ki mutama ilalena suruga Pak Bu, jangan sampai kita tinggalkan yang namanya salat. Makanya Nabi tak awwalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamati as-salah. Naya bunga-bunga mula-mula nafaris safang Allah subhanahu wa ta'ala lokari idi umma atanna fang Allah subhanahu wa ta'ala reso qiyamah iya naritu as-salah sempajata nariko madeceng sempajata insyaallah maco itu madeceng iya manana amala-amala laita na yakin nariko masolang sempajata yakin dan percaya maco itu masolang amala-amala laita. Ajak lalu kineng kacapa-capa terlai sempajak Pak Bu. Misalnya maka dak ajak na yolo ulo ka mas sempajang Isa. Ya weniewe apa mamolu itawe ku masih jie. Ajak na yolo ulo ka mas sempajak subuh matu ko subuh ku masih jie. Apa matu ku niwi engka Pak golok ku televisi. Real Madrid lawan Barcelona. Tete 10-2 wengi na cule selesai jam 3. Nariko selesai ni tetek telu elok kanak matin roh. Iya pa matu lo pasadin nariko tetek pitu tetek arwah tetek asera ele. Nariko pasadin apa matu di utu ele tetek pitu tetek arwah tetek asera napa to si kak moto mas sempaja subuh. Pak Bu, nariko engka tau rencana kini sempaja nama Pakwaro tania sempaja subuh senah. Tania sempaja subuh senah. Sempaja sobuh. Pak Bu, nariko engka tahu rencana kami sempajan nama Pakwaro yang seharusnya ia sempajan nana jama riwatuna niat nama kedalillahi ta'ala tapi na karena elekele main najamai taniana lillahi ta'ala senah lillahi ta'ele sini masalah malebeng kemaneng hadire jadi upakuling ipe makeda ajak lalu kineng kacapa-capai ajak lalu kineng ka manggap entengi ritelai sempajang magi nengka nasabak dek na iris yang ditalai umuru dek na iris yang ditalai ajeleng iri te kadang makupange talai galak-galak na tahu macorita talai galak-galak na tahu bicara tapa majak nasek di pepenedina na terutona launa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajak kineng kasale sempajata Pak Bu. Menutup ceramah malam ini, hikmah maulid pada malam hari ini ditujunna sempajangnya melo kapalangi saya dicurita Pak Bu. Engkap melo kapalangi saya dicurita wetuna romeriolo olokoloe macam mana mak bicara Budi Bu Pak yaro romeriolo yaro olokoloe macam mana mak bicara tedonge macam mak bicara sapinge macam mak bicara anyarenge manue itie macam mana mak bicara romeriolo tapi aja nau cerita mana nyaro olokoloe pure mana macam bicara Pak Bu seina bawang tedonge nah tedonge ya riolo Pak Bu tedonge wattuna pura macam mak bicara pura engka sewa wattu yere kupun nana loka mak dakala maelek ku galunna jadi ya rodo pun nana tedong naire tedongna pada waktu malam pun niwi maka da tedong baja kusubui eleke-elei taloka galunge mak dakala nasabak macam mak bicara tedongna mape bali ni tedongna maka da siap bos siap komandan aga lokan istirahat matinro pura istirahat matinro narapi ni subuh tetek 5 paset di mana nih pundana tero paset ding tedona paset di toni gangkana na pasadiani alena loka makdakala rigaluna watura na pasadi alena narenden ni tedona naisan ni dakalana napaloka rigaluna sifat 2 letu rigaluna Pak Bu napasan ni dakalana ritedonna
Purana apa sak dakala dari tedonna? Mak dakala ni sifat dua. Talai mak dakala na Pak Bu. Mak dakala, mak dakala, mak dakala. Kira-kira dua jangi mak dakala Pak Bu. Tapal lepang muni sama pesau punana tedong. Nasabak lepang ma pesau punana tedong. Makutanai tedong dari punana makeda bos, komandang. Magiro talepang makdai lepak karyolo cinampu apa mata kota kaje uset dingin makdai agak tedona oh pada mitu iya mata kota kaje uset dingin aga na pada lepan na istirahat cinampu pura istirahat napa terus tidak kalana mak dakala kira-kira dua jasip yang memakdakala Pak Bu narapi tetek 10 engkamuni hapati nan rewe pole ribolai nasaba engkai pati nan rewe pole ribolai tapal lepas sima pesau punana tedong nasaba lepas sima pesau punana tedong makutana si tedong nari punana jadi Pak Bu error yolo tedong ya Pak Bu di wetuna macam mak bicara liwe nenakna na pedangi punana makeda bos komandan maga sirota lepang makeda aga punana tedong lepak karo nasaba engkeje wita tuhe pati nan rewe pula ribolewe malupu kaje uset dinge makeda aga tedona oh pada mitu iya malupu to kaje uset dinge aga na pada launa mandre nalona mande punana tendo nandre andre kandre yang kenati pati nandre pula dibolai lokatoni mandre seri tedonna pura mandre napa terus tidak kalana mak dakala kira-kira dua jangi lewe mak dakala Pak Bu narapi tete 10 dua lewe si parape tapang kamuna asar dan kalinga punana tedong boleh ku masjid Hakul Yakin Bilai kelurahan Macorawaliyeh makeda Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nasabang kangen nasa dan angkali ngama pakwaro tapal lepas ima pesau punana tedong nasabang lepang ima pesau punana tedong makutana si tedong nari punana makeda bos komandang maga sirota lepang dende puraki lepang nasaba lepaki mapesau matekoki dende puratoki lepang nasaba lepaki mandre malupuki makupangede bos komandan maga sirota lepang makeda aga punana tedong lepak kak siro apang kawang kalinga sada boleh ku masjid Hakul Yakin Bilai penasaran tedonna makeda sakda agar otang kalinga bos makeda punana tedong suara azan sakda bang tambah penasaran tedonna nasabade naiseng makeda agar ya sesuara azan agar itelah sakda bang makutane tedonna makeda bos apa itu suara azan agar itelah sakda bang mape balik punana tedo makeda yang dimaksud suara azan na yari telai sakda bang ia naritu pangobi loka mas sempajang tapa makeda aga tedo na bos nareko ini mas sempajang tomi ya makeda aga punana tedo oh ya apa ga iya de mawas sempajang tapa makeda aga tedo na oh pada mitu iya de towas sempajang jadi Pak Bu nareko engka tau de na sempajang akadami menik pada itu ini tuh pawi tanya iya oleh karenanya mari kita ikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan senantiasa melaksanakan akan perintahnya menjauhi segala larangannya senantiasa menebarkan salawat dalam kehidupan kita dan jangan sampai lupa
kita senantiasa melaksanakan salat kita, karena kapan-kapan kita tinggalkan maka kita dikatakan hal itu sama seperti binatang. Dan orang yang melaksanakan salat itu insya Allah masuk dalam surga. Narek kongkena jama sempajanna Pak Bu, suatu saat engkena pesu sekena, suatu saat engkau lima puasa, insya Allah suatu saat narek kok rajin muimas sempajang pong Allah subhanahu wa ta'ala nawerengi dalle halal nawa pacing untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci sesuai dengan rukun asal ngenge yang mana akan menggenggam agama kita, agama Islam. Nama muare pada engka kiri tawan na tahu tesalaya janci tesorosi ulu ada teluka anu pura tepin rasi turuseng mak bicara na parapi mak bin rute pupina paja. Nama muare pada engka ki menama dece kalawing ngati nato pada iruntu hidup pai upet na lempue malampe sunge upet na ada tongang ngeri ebarai lopi di alurengimi upet na getenge mawijai upet na acai sugi upet na awaran ngenge parendreng ngeri wanwai upet na makaresoe mapalau masapa dale. Demikianlah sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.